Bogata devojka, i šta je svega 6 nedelja bilo svuža pa on umro? Gospodica, spava jedno posle ručka, kad dok jedan put onako u snu, osjeti niša pa su mljava. Trgne se žena iz sna, kad imaš se ne vidi, nije bio niš, nego gospodin sina. Pisaj! Gospodin Sima! Zavukao ruku! Možete misliti kako je bilo. Zvalo je šlog nije strepio. Evo ja se sve narežim. Gospodin Sima, meni je zavukao ruku pod suknju. Gospodine Pošteko, i nju poznajte. Ona je našla niša u košulji. Očkom simpatičan, čak sam izgodan, svi mi to kažu, samo ne ti, baš sam simpatičan. Šta je ovo? Miš! Miš! Pa otkud ti? I on gospodin. Otkud ja? Pitaš me otkud ja? Mislim da je bolje pitanje šta je ovo? Ama kad vam kažem miš! Miš! On je! Gdje je taj miš? Tu pod stolom! Nije! Otišao je tamo po fotelju, vidjela sam! Kad vam kažem tu je pod stolom, nakon ja sam ga vidjela sam u igre! Jesi, ja sam u vidjela nekako! Zar je gospodin priznao?
Ja sam se tako bojala da se stvarno... Dobro.